Kanju-ini njeru ya maminister, atumia atandatu ni macaguritwo gutongoria ministry itiganiite. Ino ari nyongerera ya mutumia umwe kuma kuri kanju iyo ingi iria irari na atumia atano. Margaret Kobia aheo ministry ya mbeu njithi na utungata wa muingi iria hau kabere iratongoretio ni Cecily Kariuki. Cecily Kariuki nake acagurwo ministry-ini ya ugima wa mwiri iria iratongoretio ni Cleophas Mailu. Monica Juma aikio ministry-ini ya maundu ma nja wa bururi. Amina Mohamed atongoria ministry ya githomo iria ikoretwo ikionana na mogaruruku maingi rungu rwa utongoria wa Dr. Fred Matiang'i. Rachel Omamo acagurwo gutongoria ministry ya ugitiri wa bururi. Nake Farida Karoney uria urugamiriire utwarithia wa mbere wa mihang'o ya kambuni ya Royal Media Services acagurwo kurugamirira ministry ya migunda guku bururi-ini. Kiwatho wa murani uyu wagirirwo kuhe atumia gicunje gia 3 hari muigana wa maminister maria mamurwo ni president. Atumia angi ni aria makurugamirira iturwa cia andiki akaru. Joseta Makobe akirugamirira ministry ya unduire nake Lilian Omolo agituika mwandiki mukaru ministry-ini ya gender. Nake Rachel Shebesh uria urari mubunge wa county ya Nairobi agicagurwo ta abitha murugamiriri munene wa utungata wa muingi na mbeu njithi. Judy Wahungu na Phyllis Kandie aria meherio o minister-ini magicagurwo gutuika mabarothi bururi-ini wa Faraja na Belgium. Gerifotera Inooro TV getwo Karo Kenyugo Mwaura.